Nanong achievement Kumusta for ako? today? Achievement ko for today, may kayari kung adwang episode. Ito yung class. Then, kakauli ko pa, may kahit sinali kong food para karami. Okay, nice. Food para ka rin pets? Grabe kasi yung pets. Kaya kami, as human beings, Nalang pets mo. Nanula rin pets. Ay, alalaya ko ng pets. Okay, kaya bemiyari po i-Migs. Migs Campanilla. What's up? May pabengi po ko rin online rambulan ng pong online lambigan. Burigay ito. Wow. Solid la. Gawa ko bungal do kay Mego Brown yan. May kapag niya akong bagel pass ng pong 3,000 quarantine passes. Uy, malyari mo niyan. For Clark. Yeah, For Clark. Okay. For Nanita, Clark. migdaton ka no ka rin ketang dalan, manyan. Wow, magdaton kami At kendalat. kayo on-site kayo na. So, On-site. considered ko po palang frontliner. Frontliner. Uy, Wow, Migs. frontliner kami. Sabihin talaga ng Itong frontliner kakaring rin. titiran king online rambulan. Wow. Online respetuan. Online respect one. Online respetuan. Shout out. Speaking of online respect one, let's give our respect to Morrissey Hans for the second Hello time kaya po. tayo po kayong podcast. So na ako na naman. Hans, nangayari mong iningaldo ngayon eh. May gobra ako. Uning alamas sa Friday dugawan, uling mag-shoot pa. Kay bata, may mayalong kumong Assassin's Creed Odyssey. Ang pumilbe akong, adwa yata ng episodes ng Itaewon class. Uling kaya kayo. Kasi isa din kukot na nga na ako eh. spoiler! Speaking of Celine, nalayang ngayon pandilon dere nga na. Si Pila ng Aldoya, magpadilo ka rin nga na. So, for the first time, tides have pandilon changed. dere nga na. Oh. Alright. Bruns, balaos mo na eh. Yung kaya kang Itaewon class update. Uchayay, ayari ko na Itaewon, Pila ng Aldo. As usual, skip episode 15. No As spoilies. usual, No skip episode spoilies. 15. Today, ingagawa ko is ating sulok kening balemi na malwat kuneng piyugsanan nanong gamit na for pilang years alinis ke. Wow. Ting madagul actually AK alilinis uling potang magpark na ako mga yan. May takpani tandalan. So panay potang brigalinis na alinis. Alinis ke guys. Congratulations. Quarantine mo paling, it takes a week of quarantine pala ba kaya linis ito. Hindi pa tiyak kaming kalat ko. Alright. And syempre po ako po Kevin. Yung achievement ko today, may ka-push up ko mga 20 times. Pong kay, may kapag-apply kong obra. Siguro mga lungko pa niya. Alright. Bayo tayo pumunta ka rin ganaganang bayo tayo pumunta kayong kahit mo, topic tamo. Tingko mo pumburing pasalamatan. Rening sasaw ka rin kaya katamo frontliners and medical staff. Mumuna po Incape Lorenzo. Bugs, can we have it up? Ila po, Mamiela pong Coffee Beans and Grounds. Karening hospital around Angeles. Siguro, nung agyuda rin sanang makalwal Angeles, pero because of the lockdown, palagi ako wali lang makapalwal. Pero yan, within Angeles, mamiela po kareng kaya katamong medical frontliners, coffee grounds, sampong coffee beans. So dakala salamat po nung buriyo pong supportan. Dening kaya katamong very supportive kabalen kaya ni pong Angeles, Cope Lorenzo. www.facebook.com/Cape Lorenzo PH Coffee. www.facebook.com/Cape Lorenzo PH Coffee. Guys, like tayo yung page din Kapampangalan eh. Kapampangalan. Wow. Okay, but kakadwa po. Madagulabagin ka rin health workers kasi non-stop lang So, kailangan din 24/7 round the clock. Saguli. Kailangan Atin din tamo ng sound. guy. Sabi ng Jocelyn Del Rosario, Alliance Sound. Tintamo. Okay. Sorry. Go. Present ya pala, Bruns. Siyempre, yung magdala yan Opo. So, ito, pota maka-mute kaya mo itang Facebook tab mo, Ma'am Jocelyn. Pero tinda mo sound. Alright. Kakadwa pong update. So, pasibay po, dala salamat kang Cape Lorenzo pag-like yapit ang Facebook page. Kakadwa pong update itang
a few days ago, in-announce ko na in HFA Batch 2006, Happy Titang Batch Me, mani po niya pong funds for kareng PPEs, at mani po niya pong funds para kareng PPEs, personal protective equipment, darening medical frontliners naman para kayang Philippine General Hospital. So far po, at around last night, may collect na kaming 250,000 pesos because of your donations. So dakala salamat po kareng gara-gara mig-donate. Ngayon po, akasabi mila ring update mo, akasabi mila ring ang management na ng PGH, sinabi dakal na ka nung mag-donate ka rin ng PPE, so siguro uling at Chula Manila, dakal na mag-donate. Since national yung coverage din, National coverage. Actually, ilang maging COVID center. That sounds Pilipinas. Ilang maging COVID treatment center na ng Pilipinas. So dakal na sila frontliners, happening peka frontline da talaga ito na. The PGH. So, apiting kaya katamong vanguard against the COVID virus. So, shout out po kareng frontliners tam kan. Ngeni, we decided kaya ni pong batch me na ingsopan mi po, of course, in local scene. So, syempre, kaya rin tayong sopan itang pagdesisyonan sopan itang kayang national. Syempre, muntatama po kaya ng Pampanga. So, we're looking at supporting our local hospitals here, especially retang public hospitals tamo po. With these donations. So, asokan nila po kanyan with PPEs, alcohol, mask, etc. So, HFA Batch 2006, dakala salamat. Akit kaya po kayang screen nung bisa kayo pang mag-donate ka. Kitang HFA Batch 2006, malyari kaming manyad kasi nandin minyad po King Clark. Kaya kami King Clark. Minyad kaming alcohol. Kita na ang tataluing bote yung miras king opisina mi. Ngayon po, dakal pong pulis, kami pong magbantay king airport. Manyad kami po. Okay. So, if ever, Kempong Clark, padalaya sa nakikita. Sige. Pagsabihan tala. Sige, Mix. Pagsabihan tala. Okay. Alright. So, nung alata pang updates, guys, bisa ko pa mamasa ba yung tamo magmunta kayang kaya katamong... Sige. Ini, Jason Magpantay. Hello, Sir Jason. Aldoldo kayo po. Sangeni, Mayap Abengi po kaya kayungan. SO from South Korea. What's up, tropang Wusol Boys? Paki-explain next na ng Wusol Boys. Nanini? Kapal. Bota itong lagyan na ng group daw, Wusol Boys. Wusol Boys. Ayun pa. Salamat know. po karang supporter. Okay. Sige pa, Kakatambay ko kay ni Malyari na ako maging mascot, Enrico Muñoz. Maluwat na kang mascot kaya kami. Shout out Sam. Ikaw magdalaging kaya kaming guy live. Very much. Lalo na pag online ka, mag-live ka. Mr. Comment Section 2020. Iba panto na ako pang obra. Angela Joy, Malyari. Pa-shoutout po Kuya Migs. Ay, Kuya Migs ka no. Halwaya ako. Was out. Balao Angela Joy. Stay Joy. Okay. So, nan topic tayo ngayon ni Kebs, kukutang da rin tao. Ating yung kinaya, ating yung sinabi bugs kening chat mo, ano man. Wusol, Urban Dictionary. Wusol is an awesome Asian dude. Chayay. So, dala salamat kayang kaya ito. WOOSOL, yan. Wusol. Speaking of awesome. Ngano? Let's see. Washa Kraut Lodis by Celine Bensuceso. Ay. Pag-meeting yan. Kasalo ko yan de pong pandilwan ding aso na. Si give back to community. Si Pilangaldo, pandilwan or aso na. Yan naman yung pandilwan dangin. Okay. Speaking of awesome Asian guys, balo ko awesome Asian guys kayo. Nung familiar ko karening, sabihan kong tutugin ka rin Voltes 5, Daimos, Street Fighter 2, Fushigi Yugi, Doraemon, Mojako, Tex, Ampong Maro. Ing topic tama po ngayon ing topic tama po ngayon ngaldo ngayon is 90s pop culture. So, kaya po kaya kami. Actually, iga tamo nga meragol tamo nga 90s babies tamo nga. 90s babies tamo nga. Yako, 89 ko so technically 90s na rin to. Uling ala ko pa naman na experience ng 89. Kaya nakakanta 90s Chubibo mo. Ibo.
Chubibo. Ako itong 90s, pioneers. Bamulay Alam mo, Kendalan. Bala mo, kaila mo na. Bala mo, lagyura mo karatang batch. Batch Shout out. 78. Pioneers. Shoutout kan G, Montalvo, tsaka yung siping ng Kevin ngayon eh. Wait, mag-chat ya. Shoutout kang Luis Patuturan Albearen. agad. Hi, Luis. Shoutout. Okay. Shoutout po ang So, Mako. 90s pop Ninong culture yung daramdaman topic po. tangin. Ay, sorry. Wait, No. wait. Ala, Shoutout dapat kang yata Mako, sabi na. Okay, EAJ Lozano, ampoy Aliana Lozano. Ako mi papate, mi kapatad na siguro din eh. Ot kanu mi pangutang le, ot tachula kanu ken, ot tachuka ken ana, ot tachuka ken yan ning metong. Ako, mali na kayo mo, guys. Video. Ako may papatid. Ali, may pamangan lang. Kamay na yung wifi do. Wow, may pamangan lang yan bandwidth. Headphones. Mapang ikas na mo kang TV kain kaya katamong broadcast na. Wow. Mas maka Wow. Metong namo na, wow. Ay na ito itang comment section da kasi matay kan de. wait mo. At saka mabawasan tamong viewers. Okay. So, itapin. Yung topic tamo ngayon in 90s pop culture. Hello, Naning peka mig stick kaya kayo or peka memorable 90s memory or memorable 90s show. 90s. Memorable 90s show. Alam mo agad daw ang Kevin no. Agli okay. Yaw na. Memorable 90s show. Poto sinabi mo rin ng Voltes 5 din. Classic na la din eh. Pero potang 90s show ng bata kan talaga. Iisip mo, para ka na, dakal lang eh. Timo dening pundasyon no rin eh. Ghost Fighter, mga yan. Ghost Fighter. Sure la rin eh. Yung Matic. Ghost Fighter kasi, api niya ning migpasikat talaga kayang bala mo shonen brand na ning anime kayang Japan eh. Itang Wow. kabud na lamang tournament. Kibat ay ganang show after that. Tutugikan Actually, na. Ali. Ali, Dragon okay. Ball. Ali, Ali, minuna yung Dragon Ball kang Ghost Fighter. Actually, As in Dragon Ball, Minuna. Dragon Ball Z. Minuna yung Dragon Ball, 80s siya. Pero, itang tournament format, Ghost Fighter. i-Ghost Fighter, Ghost bala mo Fighter. migpa-revolutionize. Although, ating ng tournament stuff, anyang kitang kang Dragon Ball. Uwa. Itang format at tinake ng Ghost Fighter, aliwayan dili. And Alam tigyan mo, din. Flame of Recca. Oh, Boom. yan. Antin mo, Flame of Recca, Yeah. very Yugi, popular. 90s ya. Wow. 90s wow, yan. 97. Naging yung trendy Ghost Fighter na. Itang aman Trendy mo gewa na na. Itang aman mong tournament, itang sigurado itang ating madagula blocking semento, king libutan. Kayang libutan. Na potang magumpisa yung tournament, malinis siya pa. Ne? Wow. Potang Iba mga palwal nasakla. dalor tapos kaya matinding milaban. Karndela sa kantodo eh. Bro, Iba nating referee. Bitak yan eh. Wow. Oo. Ating referee. At yung referee syempre. Magsisimula na ang laban. Iba retang etong audience, mag-chant lang, makanyan. Iba Pare-parehas Kanya-kanya lang. Wow. Kibat ka na lamang mate. Okay, Ned. Pero mahal bela paborin. Zenki kanu ampong Monster ito. Rancher. Monster Rancher. Solid. Monster Rancher. Eh? Wow. Solid. Namin na Pokemon o Monster Rancher? Monster Rancher? Books. Answer. Sagli. Give us an answer, Google. Boogie. Pokemon. Balo ko yung Pokemon kasi 1997 niya eh. Pokemon Happy ng edad TV. dito. 1996 Pokemon ko. TV. Oh, 96 ko eh. 1997. Monster So, Rancher Pero po TV. Yugi favorite ka. So, Albeneri ka nung silinin po Shigi Shigi Yugi. Yugi. Sorry. Oh, in Mabubuti yan mo. Monster Rancher 1999. Suminunay. 1997, November 31st. Ing kaya. Alin, Ing TV, 1997. Okay. Ing na ano yan yung Pokemon? Wow. Okay. Wow. Since So, Minunaya. 1997. Ang Oh, in Minunaya Monster Angelo. Rancher 1999. Okay. Muri kayo ni. Mabina Angelo Jervin, babawong Pritos ring ing topic. Pritos Pero ring. pamangan ganito. Pritos Wow. ring. Aliway tayo sa Wow. peso sa Kung sa kanami, kanami. Lumpia. minun. Ayun. 1999. So, pwede ta sabihan ing Pokemon Thank you, yung Boogie. set karetang Pocket Monster style na What? Collection. Wow, of course. Pokemon, Pocket Digimon? Monster. What? Digimon? What the hell? Pokemon and Digimon. One eh. Pero Hindi bayo nila ya nalaman sinikat
sinikat itang Pokemon kasi. Sinikat la rin kasi awari mag-collect kang cards kanita, karang Pokemon cards ne. Meto nga naman sinikat ito eh. Wow. Ayo kanita, sinikat mo rin ing pa mag-collect NBA, ang pang NBA cards. Ika NBA cards kayo, guys. Okay. Ang sports cards. Wow. Yaw, wala ko kanta Yu-Gi-Oh! Magsabi ko pumayat niya, alang may papateking kaya katamong comment section eh. Celine Buentuceso, Ghost Celine Fighter ako, Ray, Eugene. Ray, kita ka. Sabi na, Aliya kasi What a reply. Nung papamilyanda ako, Ultraman Celine ng ang pong Ray. Kang Ray na Kang Rego. Kang Rego. Oh, Kang Rego. I-Ray kasi kaya eh. Stay negative. We'll trust Ray. Stay negative. Okay, going back. Sailor Moon. Lalo na Sailor Moon. magpalit na lang mahalan. Itong transformation, ne? Tang kakanya niya. Eh naman kang kay, alubta na mo, apopost tala kanta. Ay, what? Oops, easy. 10% na ning metong nga episode itang mamali lang mahalan. So retang kalaban da ada kanta. Manay alam. Ano yun? Kabang manalili. Transform eh. Ing meto nga memorable anime ilben ko itang ating yang kaya ben mag-transform. Yak balo nung balo itang Akazukin Chacha. Yan. Sinabi ni Celine nandin pero alaming pakialam Celine. Ang sinabi niya. Wait, ating may comment. Pa-shoutout Lodi Francis Munoz. Ayal Ben Ye ing Time Quest. Ampoy Enrico Munoz Time Quest. Time Quest. Solid niya yun. Sorry. Nating kaya na. Tangating Time Quest. takore. Time machine napin yan. Wow, pinapin. Tayo panahon, Hans. Sorry. My God! Chat ito lang ini. tikada rin kaya Eke balo yun eh. Ang giant to Superman. I don't know. Pininitang itang Time animation Quest? na itang sobrang classic pa itang medyo reminiscent pa of the 80s anime eh. Actually, madagula talaga matarang people. Wow. May paintindihan na. Karakal na ko comment Celine, no? Ating pametong Kebs. Shoutout po kang AJ Arceo Lozano. Shoutout kan King Wu. Shoutout. O, ini. Pampagood vibes po tang Malbea kakakay. Denny masating lareni. Flying House. Flying House? Aluwing Flying up House. ta. Let mo lang mag-react kaya kami, bro. Aluwing up ta. Yung Flying House, itang balang Bible stories la. Magbalik la king time detang kids. Kasi okay, ilip through detang time ng Jesus. Etang punta lang daw remote test sa kanya. Et cetera. Flying house niya palitan eh. Ay tayo. Ini. Bala ko kailan before time. Aliwa ito, dinosaur ito. Dinosaur ito eh. Dinosaur ita. Okay. Atik pa metong aga na ka. Puro tamo anime ne. Atik pa metong aga na kang 90s. Wakano Superbook, sorry. Superbook. Wow. Superbook at anang Tay. Hi Tay, hello. Kakit, sorry. Matuwa na ka bro. Salamat Teya. O ita, ing metong aga na ako pang very memorable na 90s content, Mr. Bean. Palagi ako ikatamo ng benta ay Mr. Bean. Rowan na. Mr. Bean, wala naman. Itang aliwa itang animated ne. Aliwa itang animated, ang tutu. Napila niya mo episodes? 10 episodes siya mo. 15 episodes siya mo. Pero bala mo, 100 plus episodes. Pero yung gang replay ya, Alben yan eh. Wow. Alben eh. Tulit yung Alben da yan eh. Kaya bating magaling, itang Mr. Bean na original, itang ali animated. Kaya ba't compare mo kitang animated, somehow pareho lang entertaining, yung balo na. Ikuha na itang essence ng Mr. Bean eh, itang animation eh. Hanabit niya pa. Kwento ikuha na rin. Transition eh. From live action Isipan to niyo na, animation. mo pila niyang beses may balitang metero igay. Mr. Bean. Ating kumunge buringe ni keng Mr. Bean. Ngayon uling atune keng YouTube ne. Sigurado sumikat ya. Ali naman. Ratang episodes na, every 15 episodes lang mo. Bala mo, di ulit-ulit dong i-upload ka ng YouTube channel da. Talaga? Banta mag-up lang mag-up? Banta mag-up lang mag-up. Pero nung karakal dito ang video da. Kibat atin lang gawa ka rin na Mr. Bean makes art. Anong mga yan. Pero
halatang aliwa naman ni Rowan Atkinson itang gagawa. So, bala mo, See. capitalism, pinirahan data. Wah, siyempre i-milk day. Wow. Gotta milk it. O, inepa. Reni, siyempre, talabinggit. Ring, Oscar Reni, Sentai something. Dening 5-man. Wow. Jetman. Sentai. Super Sentai. Bioman. Ultraman. Rangers. Wow. Kay ba't itang Mika, ngayon matuwata na ngayon tayo ikitang footage na piya-beya-be dalangan. Wow. Anya anak kami din na tepalolito eh. Kanya matuwata na karanda niya gawa ito eh. Ali kasi, they're trying to hit home on the nostalgia factor. Uling, anti mo kaya katamong 90s kids. Masikat na bagay ito eh. Kay ba't Marakalemi Kabalo siguro na i-red man king 5-man taga Siberia. Sinabi mo kanita ka na ako yata. Taga Siberia. Totoo. Pero biro. Shoutout kang Ran, by the way. Hello. Ako bibiro, may kisawa yatang kapampaya. Ako sigurado nin makapag-confirm kanini. Pero taga Siberia. Ako bibiro. Oy, shoutout nung share kayo ni nung Alben eh. Hindi nga kagit kung mag-post alam ko na ilagyo yung panatik ko na alam ko na anyway basta taga Siberia sige panay mantong update So guys, tayo pa si Bayo in One Piece pala 1999 yan eh. Maluwat na yung One Piece. Makalob 90s na pero maluwat na yung One Piece. Mayayari. Sabi ko Samurai X. Tarakal mag-comment super anime fans sa niyang anak lo. Rurouni Kenshin. Samurai X, Lupin. Power Ranger, nyo lang. Power Ranger. Wow. T-shirt ko mamata. Kakapos na pang bugi. Yan yung minsan kitang lumalitang movie, lumalitang gama kanyan, karatang construction worker. College dito, yung higit ka. Brings back memories. Metong la naman karetang mic transform la pa kay retang kalaban do. So it's very early. Very early 2000s na rin yan. Mag 2000s na New school na ladete. Ako pimbalo nung Dimig How sa about yung Podinica. Gundam? Wait, Gundam 90s ito. Gundam. Ali pero ating 8. Kenny sinikat. Pero ako pimbalo nung antimo Dimig sa Podinica kasi late 90s na rin ni panganak din eh. 97, 96. So, makanano lang anta ng 90s kay Lapa. Wala kayong balo, guys. Wala mo balo. That's why I'm just quiet. Going back to animes kay BTX ampong Zeng. Solid. Parati kan daramdaman ita karang oldies ni na BTX may paibening BTX. BTX solid yan. Alina niyo ito. Sorry guys. Kaya bala mo atin lang riders la of bala mo mechanical beasts. Anime. Kibat ko kontrol ang dalawa anime ya. Channel 2. ABS-CBN lang. ABS-CBN. I see. ABS-CBN. Ito pang ako kalingon king ABS-CBN. Anyang grade 5 po. Pero ay na 90s ito eh. Iyang mig-introduce ka na ako kayong metong 90s anime which is now one of the most popular anime in the world. Neon Genesis Evangelion. Yan! Anay kaya sabihan mo yan. Karing solid anime fans ay pininiing pera life-changing. Para ka pera life. Balo man natin applicant king kay. Uling pa masyadong ABS-CBN pa masyadong censored ding bagay-bagay kanita 90s na. Play do rin eh. Ali, ing mangyari kasi kano kanita Bruns. Patse antimo. Ing metong network, tanggapan na itang metong episode after na ning ka-air da. So kunwari, may pitch itang Neon Genesis Evangelion as mecha robots fighting aliens eh. So, syempre, ako okay yan. PG-13 niya yan. Adama yan. Waning towards, antimo, di kay, edo na balo na makantaya palit ang maging story. Kabuta niya i-air eh. Kabuta niya i-air kasi they're getting the episodes by the week. Nyapin, makanya kay. Ing masanting pa ka rin, nung ka-enigmatic, kinang kwento da man panganak. Aliyah. So, adult content yan eh. Nung kadakal minds na tinransform na ngayon nila pa para ka na ako na nung aliwaran show talaga kanita naman king magpaka-boomer ko or anything I mean uling alila mga taka-censored nung ka-open detang ideas the king may aliwang bagay dakal na ay nepa metong pa
Magic Knight Ray or Chayay. Rare. May mga Ilben yan. Pero, May mga Ilben din Shoutout Ran Cobra kay yan. Wow, Ilben ko din kasi girls lang. Thousands na lang balo ko. Hi, Saber Marionette. Bala ko sa hardcore lang. Mas Saber Marionette. Mapay Saber Marionette. Ilben kay. Crazy. Ali, Ilben tamo man. Feeling ko Ilben tamo man. Shinshan, Kuro-chan. Wow. Doraemon, Mojang. Speaking of censorship. Wow. Shinchan na. Shinchan. Ating pang metong i-share. Wari, sinabi ko pinandin. Uling by the weekend tala aqua kinig kang Pilipinas detang episode dareng anime. Yung Ghost Fighter makanyanyari na by the week de aqua. Anya makanya ning sangkan ot may naliwaya bigla mix-exchange siya Dennis. Kasi nang minuna, balada, babae. It's very common for Japanese to voice male characters. Itang female Japanese voice male characters. Totoo ito. Potandab de. So, may giyang So, may giyang may naliwaya. Pati Jeremiah, makanyan mo rin yung nangyari kaya. Kasi, realize na mo na may flashback nito guro ka bang mag-tournament lang, may flashback yun. Mga 5 episode. So, wait, babae Jeremiah o lalaki? Babae Wow, babae. Binoses na yung lalaki. Ewan rito minuna ng boses. Minuna. Eugene, kailangan mo magsanay. Kibat bigla din, Eugene, kailangan mo magsanay. Mga tanay ng talwi. Eugene. Kasi girl. Seryoso yan? Aling ko balita. So, kasi pin-elamay inform. Yun, bali na. Nube. Wow, health teacher Nube. Wow. Pati agang nakaking health teacher Nube, agang nakakirin great teacher Onizuka. Available yung ngayon kay Netflix. GTO mo yung balo. Magaling nga naman ta. Ating anime kanita na Animals la. Kay but anime lang Animals. Animals la. Monster Rancher. Animals la kay but atilang explain. Nano yung animal? Mojako. Animals la rin characters alang tao as in. Kay what bala mo inline niya kitang animation ng Time Quest. Sige. Help guys in comment section nanlo po. Sige, Land Before Time. Yan mo plastic ito. Daming storya na. Simba. Kayla. Kayla. At ilang technology Alila animals as animals mo. Pero big advanced. Wow. Sorry. Akala mo buri ang isipan Zoids. Zoids ka pa Zoids Bayonetta. 2000 yung bagay ito Judy Abbott. Makarelate na Nick. 2000 lang balo ko. Noah's Ark. Diaz. Kilala yung Daddy Longlegs? Full Metal. Ninita. Oh my God. Judy Abbott yata ita. Woy, Judy Abbott. Daddy Longlegs. Si kay Mr. Mystics. Kimba the White Lion. Pining original kay ni. Lion King. Yung pikapusan da. Renip of the. Ini mas kaya ni. Mas kaya. Dinosaurs. Ampong kay. The Last Dinosaur na ilagyo. Denver, the last dinosaur. Solid. What the? Ano ito? Denver, the last dinosaur. Guys. Denver. Papansinan nyo na kami sasabing big samponi ka. Sorry. Mamasa ako ng bulan niya, sorry. Kasi the dark side yata masyado. Masyado lang yata. Miras na kaya masyado kayo. Mag-enjoy kaming Mga 2000s ko, may kamahaleso. Anyan 2000s naman, Mika Cable na kami kembal Ayal Ben Kunoren, di Akazukin Chacha, nano niya kasi Cooking Master Boy. Sorry, VHS kaya antay. Itang patse, buklat di ang kaldero. King no ka rin? Buklat di ang kaldero, magkaila, magsigang la. Thank you. Tanya?
Cooking Master Boy. Okay. Patse magluto lang. Ini. Away from anime, sampung shows king kay. Ampo wawaw kanu. Balang 12 a.m. Iya, baling 90s Day wawaw. Princess Sarah. Baling wawaw. Wow. Actually, ACCTN pa kanta eh. wow, Apo, Channel 51. Fashion TV. FTV. Channel FTV. Channel 45. Kaya rin channel din sa agaran Oh lang. my Mga God, ako 100 makakarinig. plus man yun. Ali naman, 45 o 51. Kanita, 51. I'm surrounded with old Kanyang ako people. na ko nala 100 plus na lang eh. Wow. Well, Tinong HD kaya ka. Tinong HD rat ang version mo. Ngayon yung Channel 51, Star Movies na yata or something. Wow. Balang mo Ranma may 1/2. Yan. Classic yan. Ranma 1/2. Yan. So, Yung Ranma 1/2, meto ngayon karang peka buri kong opening songs or ako ba nung closing songs eh. Itang Wow. Nakasita? Pating tignan itang kaobra kayan kayang office. Pizzicato 5. Bal mo na pa Napindit ang magaling. banda. Nano? Ano par? Ano Ano magaling? magaling par? Ay, Ano? sorry, tingko lang mabasa. What the? Agli. Pansinan kayo ni. Jocelyn, favorite niya kanu yung Teletubbies. Wow. Nice. Kaya kami yan Ay, yung I hate childhood. Teletubbies! Tatakot ko karela yung kalabri. Bananas and pajamas. Yes, Bananas bananas and and pajamas. B1, B2. Alben Mia pa nandun. B1, B2. Kapal bege B1, ang B2. Yuri king anak ko, solid dya. Pero Yung aliwa wala na akong yung kinuha eh. ng silim. Enala- Tang classic. Oh, itang classic. Oh. Tulwa ka kitang Tagalog ya. Oh, Doging Daga. Doding daga. Doding. Doging. Doging daga. Doding. So much Doging- confusion ka rin. Doging Dog- Daga. Doding. Doging Dada. It's not a dog. Doging ano? Doging dada. Doging ka do. Oh my God. Yan, kakawawa mo loko. Besto sharer. Ay, Wow. Ay, ni. Sharer. Kay, homegrown 90s stuff. Batang X. Batang X, solid. Batang X. Ilbay kay sine yan. Local din. Wow. Ilbay kay sine yan, kay family. Ampo So, yung kay. Batang X, different yan kang BTX. Batang X live something. Live action niya. Live action niya. oo. Bala mo. Limala. So, Limala. rip off na Wah, ng kaya BTX. bi kay Kenny. Alia. Wow, Aliyah. Talaga? Yan. Damn, Yan, tinimalangan. Wow. Kibat mag saber to tiger transformation la. Itang, bala mo kayo. Bala mo X-Men niya mo. Wow. Datang Mutant X-Men niya mo. Wow, Professor X. Very man, X-Men yan. yung feels. Kasi, Wow. yung metong, itang Oo. Brinda. Iya mama ko ito, siya bale, makinip. Kasi, kukonta ka okay. na lang mo Professor through Xavier na. radio. Wow. Ampong lumpu yata eh. Lumpu ya. Kaya. Kaya ba't itang metong kidlat yo, ikidlat. Itang Wow. metong akalo ko na, Bala tilaring mo. Malajin Gray. Wow. Tilaring Malajin Gray. Ringo na. Phoenix yan eh. Ampoy kay. Ampoy itang metong kapatid ng Camille Prats. Nalagyo. Jan Prats. John Prats. Jan Jan Prats. Ah. Ali, Jan Prats, ikidlat. Ano ba? Gagla. Aliway Ay, kapatid ng Jan Prats. Brother Prats. Little Prats. Prats, Actually, may comment kay Sir Alan, sabi niya, Batang X ang TV Kids. Wow. Ang Brad TV Kids Jr. na Denny. Wow, Brad ang Jr. TV Kids lapin Denny. Production. Ampong kay. Magic Sir Kingdom. Alan, shout out. Magic Balo yung Kingdom. Magic Kingdom. Yes, Magic Kingdom. Ito. Balo. Didam kaya rin. Kabudya mo Nana kasi. Lulubog, Magic lilitaw. Kingdom TV. Kinitang Ati kung- lulubog, lilitaw eh. Meron separate in 90s. Kaya ang popularity darang Mexican telenovelas. Kasi kailan Ay. boom din. Soap opera. Marimar-matic. Marimar. Marimar. Maria del Barrio. Maria del Esperanza. Basta yan, ikay nga. Italiangan. Italiangan. Wow. Kay ba't Taliwa. paneng kaluluya. Kay ba't bigla yung kumualta. Kay ba't Wow. akalaban Pati nga asawa. itang fiancé na supposedly nitang kaya. Tinang asawa, mga yan. Kay ba't magilang, everyone's dying a horrible, painful death.
Wala mga Tampalingan scene na. Wah, may panampaling la, may pangunot la. Panay mga yan kang Mexican telenovela. Kiba't atilang abuela, itang matwa. Malapit na yung matay. Malyaring alang Hacienda. Wow. guys, sorry. Hacienda Culture Time. Ating may correct kata may Francis Nirik. Magic Temple, not Magic Kingdom. Ay, luwa pala yung Magic Kingdom. Good. Thank you namin ng Enrico. Wow. Magic Temple. Thank you po. Salamat. Francis Nirik. Sana po ako tatabog. Like kay pa rin. Magic Mushroom. Aliya, Magic Mushroom, Aliya. Hey. Aliwa ito para. Aliya. Okay. PG-13. Safe lang. Wow. Good news lang. Magic Mushroom. Ngayon lang. Anong pakiyaw. Huwag kabang mamasa ka, brief kaya pasalamatan ng kaya katang sponsor for this episode ng America Pampangan susulod ng MIGS ng metong karang t-shirts da. Ako din. Ay, para nano makasulat kayong t-shirt. Mapangay ko kasi rambulan talaga. Shoutout kang kay Joward Lingad. Joward Lingad din. Taga QC ka mimingat ka Ken. Balita ko. Uy, QC. Aliwa ka na. Masaya ka dapat yan, sir. Simple mo yung bili. Buri kayo ni comment ng Sir Jason Season magpantay. Betty LaFea. Betty LaFea. Sir. Ni-remake din pa America yan, ha? Wow. American Herrera. Pero, kasi binatak na Betty LaFea. Kasi pakandeng tigyawat, madagol talaga. Penaspak de talaga lupa eh. Princess na. Ang original eh. Nano pa kasi nga gagana ako? Atim ko pa nga gaganakaan yung 90s TV channel. Bala mo medyo mag-define mo rin ka ng kaburian ng takate. Studio 23. Ngayon nila na ito. Ala na Studio 23. Yeah, 90s yung Studio 23. Studio 23. Music video yung usually pakiramdaman tayo. Aluay, kaya na. Nailaging MTV Tamo Pilipinas. Mix. Happy ni Studio 23. Mix. Wow. Mix Campanilla. Wow. Taga Kulya. Ani pa, speaking of, in music videos, karin lamig proliferate, 80s upon 90s. Actually, medyo may ginong experimental din tao, lalo na MTV ang pon Channel V. Ken kanta, ng MTV used to make music, used to air music videos, ngayon puro reality TV shows na lang. Alben ko kanta Celebrity Deathmatch. Wow, ito, 90s siya naman ta. Happy time, pero... Okay, Neo. Itakai Ryosuke Kaizu, who played the role of Michael Joe, Takeru or Red Mask in Super Sentai series Maskman, Pilipina yapi ning asawa na. So, makatok ng La Severa din. Wow. Biasa na kaya kapamtaan niya ni. Uling maluwat na yung kain eh. Maluwat na yung tsugen eh. Wow. O ito, sasabihin naman na din music videos ne. How about 90s music? 90s Maragula music. naman na. Ne, Aqua, Backstreet Boys, Hanson. Aqua. Nick Carter. Kay Dr. Jones. Dr. Jones. Ang pangkay, Barbie Girl. Barbie Girl, siyempre. Balo yung pinaka-iconic music or song 90s. Para ka na ako. Chamba Wampa. Ano ito? I get knocked down and I get up again. Ay, Never gonna get you down. Wow. I get knocked down. Patsepe kiramdaman mo ito. Wow, patsepe kiramdaman mo ito. Bala mo matik 90s siya talaga. 90s mo rin na niyang may makbunging kain eh. Pinatubo. Joke ito. Wow. 91. 90s grunge ke music. Wow, kay Nirvana. Smells Like a Teen Spirit, patsepe tig-tig na yan. Baludangan na rin tao. Nirvana. Mag-headbang nung R.I.P. Ang pongkay. Metong kareng favorite kong albums nilwalyaan yung 90s, which is itang 10 ng Pearl Jam. Pearl Jam. Alive yung balo ko rin. Apinta itang mumunang track. Apinta na. Aliwa pa yung mumunang track. Pero kaya beita kitang album atin. Alive. Sabi ng Alwa ita par. Homegrown ta naman. Homegrown stuff. Ano rin homegrown stuff tamo kay 90s. Kay champurado ng apo ko.
Kurado. Nangapo mo. Sabi ko. Wow. Sorry. Nani. What's up? Naning what's up? Hey, Kasi. what's up? Naning What's up? TV What's show up? yan What's kang Ali, 90s Kwai. ita? Studio 23. Ano ito kakanyan ta? Tangkakanyan? Buong What's Navarro. up? What's up? Wow, Bong Navarro ang Sabi na, Alian Tony 90s Gonzaga? 90s na ba ito? Medyo late 90s to early 2000s na Ay, siguro. hindi, kay. Meto nga rin longest running show na ng Pilipinas. Mara Itbulaga. Clara. Ala. Mara Clara, Black Mara Provinciano. Clara. Ninong bida ka ta? Bulaga eh. Clara. Juday. Juday. Ampoy Kargan guys. Tini. Wow. Alin, balo ko na Apit itang ginawa yung kay eh. Balumi ng Hans Tambayo ne? Tang Catherine. Catherine niya ba ito? Catherine. Oo, Bigyan bigyan po po Julia. na ito. Oo. Remake. Part Kaya two. makingin Remake pa. ito. It's a remake. Mga huling 2 linggo ya mo ito. 90s year ni Kaya, yung Bebote nga. Ampong... Wow. Aliata. Basta yung crush kay Rico Early yan. 2000s yata yung Bebot. Okay. Balo mo yung 90s sa sikat na TV show, Home Along the Riles. Yun. Dolphy. Dolphy. Wow. Home Along the Riles. Crush kay Pantay Claudine Barreto. Okay, speaking of Denning shows na rin yun, tutuwit ang balita na yung Channel 2 i-rerun na lang rin yung educational shows. Actually, Like anya sabihin tayo yan, huling sinend ng Celine. Sineskwela? So, sana pingawan data. Bayani, Ampong, nanlapak si rin ng Iraya Manawari. Yan, solid. Sa sineskwela? Pero na natang record na rin may strike yung BCR. Kibat palwal dalo pa siya mag-lesson kayo matamandang. Tulak dito ang ating parugang TV. Wow. Na. Kay VHS. VHS Aga yung na balay. ako bronze sa niyang... 500 kayo, metong yan TV. Aga na ako bronze sa niyang migtokta mo, Holy Pam. Chula pa rin ito. Side na nitang ABR. Shout out, Holy Pam. Ilang gulong eh. Tilang parugang. Super lap in. Boogie you. Super laugh in. Wow, kampong kay. Bubblegang. 90 siya naman sini ka yan. Bubblegang. Nano pa? Ati ko tutuya ka starting tomorrow. Tutuya ka nitang kaya i-rerandala starting tomorrow every Saturday. Nice. Yan, so salamat Enrico Muñoz. So, imbis na reng anak yung imbis na payalbeye for the nth time karela yung Peppa Pig ampong kay. Ampong Chuchu TV. Payalbeye no man din eh. Banta experience na rin tanga experience na rin siya. Mika notebook kayong atin lupa na rin artista. Jody ni Joros Gamboa. Jolina. Lloyd Cruz. Rico yan. Claudine Kaya ba't Barreto. yung susunod date ang Harry Potter? The biggest. Aglin, kapilan niya Mete Rico yan. Happy ng biggest 90s natin na. May crush na crush kay Rico yan, promise. 2000 something. Hanggang ngayon crush kay 2004? Rico yan. Ay, ini pala nga manuang ko. 2002. Cool ka lang pala nga manuang ko. Igay Mang Mags. Got to believe. Jack G na po yung Nadja. Wow, very kay Lagyuda. Metong pa yung makakalimutan niyang 90s. Kaya naman Yak tagapan kung kay Claudine Rico. Okay. Got to believe. Got to believe na. Alididara ko. Okay. Palbente. Ito, got to believe pa. Got to believe. Wow. Andaman de Video City. Video City. Video City. Meto niya pa kaya. Very 90. Mandam. Aga na nga ako kanto. Minta ako Video City. Siyempre, ka pa naman ala pang internet, so ka pa maglawe yung cover dereng. Kaya ka pa balo nung nanong information eh. Kaya kaya ning cover ning Brokeback Mountain par Jake Gyllenhaal ang pongay. Binasa mo Jake Gyllenhaal. Karin ka making guy na. OG na. Ako na balo, cowboy lagi ang harap eh. So bala ko action niya. Kiba't i-angli pa yung ang lipang director. Ang-li may mag-direct yung Crouching Tiger, Hidden Dragon. So, na naman porma niya umanya. Anya siguro itong magparent kang Video City pakalawin na ako. Or rent kaya dapat pakalawin niya naman kasi bro sabihin Ilben na. Dapat ginudge mo rin. Pero speaking of Video City, marakal small businesses na magparent
VHS, 10 Betamax kanito eh. Wow, Ne? solid. Net dalang negosyo ngayon Ne? Oh. Mm. Kasi ati kung pikwa ng Dragon Ball kanta retang rare videos da timoy ta Broly, retang Broly retang na. movies na eda papalwal kan TV. Ay andam ko ka rin eh. Ila magpakay ka rete eh. Bala mo kayang banda Santa Inchero kanta ating makanya kasi mendam kami manyan. Kibat indam ko Spider-Man yan live action American version niya. Itang alam mo ba Johnny Supermarket hapin to. Karanya kanta ka rin. Wow. Pero balo yung guys, yung Netflix makanya may kumpisa. Rental service siya. Online. DVD, i-deliver day kayo. Oh. 90s mo rin. O nang ila, may kapag-innovate la. Balita ako, pisa sa lide king Blockbuster. Wow. Selling ng Blockbuster ngeni. Blockbuster yun. Blockbuster is busted. It's busted. Wow. So, yung transition through solid din Pwede yun magaling yun Song hits, Anang Jocelyn. Wow. So, papunta na rin pa mo again. Tagalog kan OPM. OPM na rin 90s OPM. Wala akong idea Ay, Eraserheads. Yan yung di Moonstar. Wow. Moonstar 88. Wow. Mago kapit. Kichinadal. Ali, kaya ni Kichi. Ali pa, 2008. Bossa Nova style niya si Kichi. Yan Mga yan? Bossa Nova na yun nga manong ko palang City. City ito. City boss. Kichi. Not the music guy. Not the anak ko pa kasi Ali, anak ko pa kasi. City Nadal. City Nadal. River Maya, parokya ni Edgar. Wow, parokya ni Edgar. River Maya. Rico Blanco, Wow. Bambuya pa kanta. Ila pa Miyabela pa kanta. Miyabela pa rin. Gitarista de pa Rico Blanco. Wow. Balitan Didn't know that, ha? Wow. 23 years old na. May bamboo. Bala mo ikay. Hello from Germany, Susan Wagner. Hello, Ma'am Susan Wagner. Dodo ay pumalde. Ay, hello po. Dodo pumalde. It's Libidich. It's Libby. It's Libby. Bison 9. Susan Wagner. Sorry. Nanini, masatapang comments. Body and Soul. Mangubye. Body and Soul. Redford White. Wow. Redford White na? Solid la din, na? Uy, Pansinan nyo ngayon sasabi ni ka. Wah, ala na. Kain na. Ibalik na yung... Fade away. May balik yung pangakain na. Yung cellular, nagbalik yun. Feeling ko mabagay yung internet. Mojo Fly Music. Tetala mo rin pisabihan dito ang video games sa niya 90s kalupa na ning Counter, Half-Life, Counter-Strike. 90s yung Counter-Strike. Wow. Red Alert. Yuri's Revenge. Makakal yun Quake. Wow, Quake. Ngayon medyo may babalik to form niya. Wolfenstein, mga yan. Siyempre, Final Fantasy. Itangking kahit. Crash Bandicoot. Itang PC, kayong PC, Windows 95. Itang screensaver. Screensaver. Awa. Kay. Maze. Aga na ako kanita. Speaking of, StarCraft yun, 90s legit. Aga na ako kanita anyang 90s. Ating kaming Windows 95 a PC. Kibat itang bapa ko. Kaya, may garyang computer science. So, atsuya kaya balem Kalkalan Ngini, ating kaming papelungan na bala mo racing game. Taratang bala mo nangyasita? Outlast? Nanita? Basta, Outrun. Bala mo Outrun. Wow. Bala mo itang Red Racing Car. So, yan, sinigat siya naman yan yung 90s. Actually, 1986 yun Pero, anyang mag-bowling kami kanta kayang Family Lanes. Ating metong station ka rin. Arcade ya. Magkano pesos yata. Pilungan may itang Outrun. So, kaya kalimutan kasi panela mag-bowling kayang 90s mo rin. Metong ka rin peka solid. Jurassic Park, syempre. Jurassic Park. Movies. Of course. The original kay nalaging director
Steven Spielberg. Steven Seagal, okay. Tisya naman ta, 90s siya Kaya naman. Benny kay Steven Van Damme, Seagal. ilang mag-direct ka rin. Jurassic Park. Steven Seagal po, Jean-Claude Van Damme. O di, pelikula ng Jean-Claude Van Damme. Yan naman, ya. Ulit-ulit muna. Yan naman. Malay Mes- tang- Wala mo Arnold Schwarzenegger. may stereotype na rin. Yan, Arnold, Steven Seagal lang po. Arn. Kaya kalingwanin kayo, guys. Stallone. no? Action ganda ne. Kaya kalingwanin Jurassic Park, ulinapin niya ng pekamenu ng Ilbeang Quezine. Ah, talaga? Apin niya ng pekamenu ng Ilbeang Quezine. Doon kami ng Angeles. Family. Family Family theater. Or Imperial. Either ka retang Yan nila adwa. Reta muna maretang adwang. Minuna ako atang Ilben kay Ace Ventura. When Nature Calls. Kay Jim Carrey. Jim Carrey. Uling ako kanta, uling tatakot ko kiyang tatakot ko kiyang sine. Next mag-music kaya ta. Hello? Shaggy pa mo yung patugtog na. Mag-TikTok na yata yun eh. 90s. Mag-90s siya. Piningambag na yun. You gotta contact the girl. Siguro apin niya ng... Daramdaman mo yung music mo. Nika, daramdaman niya yung Ugly music. PM ke. Yan. Anyway. Bigla pa mo. Na-realize na. Kamanan niya. Apinteng signal na niya renate ang kaya katamong podcast for today, guys. Sabi mo lang closing music tayo na. Ano pa po, may mag-bramble kami mo kaya ni Karatangaga na kami na 90s. Kami kasi, apin mo itang isip mi. Siguro, mere minutes before kami mag-on. Sininemong silinitang screenshot. Piniting sabihan mi. So, ikayo guys, nung natin kayong boring sabihan mi, pabukas, baka manalbiya kayo at maging interesado kayo pag yung podcast mi. Just let us know in the comments. Ito ako na next topic tamo na. Ano ka tingin suggest? Pwede niyang sabihan. Walang problema. Okay. Last input, Ray. Robocop. Ay, wow. Robocop. Nakalimutan tayo sabihan yan, Kasi, Robocop. Sabihin Jurassic yan eh. Meto ngayon karempeka mo muna yung exposures ko to violence. Kasi sobra ka-violent eh. Ang baril na talaga. Ang sidearm na talaga yan. The best eh. Patang palo na nito. Naging evil yun pa. Unay nang mga lasak-lasak yung katawan itang solid na yung wapin. Yak may trauma ko niyan lako de helmet. Itang lupa na, itang lang kile. Itang lako de helmet. Itang naka-meshing kayang balat kitang bakal. Kaya pa Ilbeneng Robocop. Star Wars pa rin. No hands, no. The original one. Ay, mitang animation direct ang kalaban na. Very... Sorry, guys. Bala mo, stop motion. Pota. Bayo matud. Sorry. Alright. Okay, mayari na naman po yung metong oras. Mabilis. Po may wapin. Nung ating kayo pong brief sabihin may bukas, just let us know. Once again, dakla salamat kayong work Kapampangan. Ayan, susulod ng Mika Ampong Migsing, Karelang Malan. Paki-display pa mo guys, yan. Work Kapampangan, dakla salamat. Kaya kayong suporta. Ako po sana sasawa. Tune in again tomorrow for another episode of the We The Local Podcast. Keep safe, guys. Ingat kayo. Stay home. Sali kayong pamangan metong muntaw. Ay pakalot kayong wall. Mimingat Manas mo. kong gamat. Salamat. Inom kayo. Bye, guys. Bye-bye. Sabihan tamo, iabeta na rin Kenny in pa magpasori. So when we